احترام القواعد والأدبيات، فلا يمكن الحديث في الخلف أثناء محادثتنا هنا. حضرة الرئيس، هذا المارق الثالث هاجم بلادي لتوه، ولا تتشرف بلادي بوجود هؤلاء على أنهم مغاربة. يزعمون أنهم مغاربة، ولكن المغرب لا تتشرف بانتمائهم إليها. هؤلاء الثلاثة الذين أنظر إليهم هنا حضرة الرئيس لابد أن تتأكد من احترامهم للأدبيات رجاء كفالة ذلك قبل أن أواصل حديثي. شكرا للمغرب. هل لي أن أذكر الجميع في القاعة بضرورة احترام السلوكيات والأدبيات عند الاستماع للمداخلات إلى المغرب؟ لكم أن تختموا كلمتكم. شكرا حضرة الرئيس. هؤلاء الثلاثة أكرر حضرة الرئيس لما كان لهم بيننا هنا. عندما نخاطب هذه اللجنة فنحن نتحدث عن مسألة محددة ونحترم أثناء الحديث قواعد الجمعية العامة، وهذه اللجنة تابعة للجمعية العامة، لذا لا ينبغي أن نأتي للكذب أمام هذه اللجنة، ولا سيما وأن هؤلاء المارقين لا يجدون من يؤيد مزاعمهم الجوفاء بشأن الصحراء المغربية. من يدفع تكاليف سفرهم ليأتوا للولايات المتحدة ويدفع لهم ثمن وجباتهم هنا ليأتوا ويقولوا هذا الكلام؟ نحن هنا بينما نتحدث عن هذا البلد لابد أن نحترم المؤسسة التي نحن في أروقتها. هذا أمر بالغ. يجب أن نتأكد من أن هؤلاء المنشقين الثلاثة يكررون نفس القول. لقد طردوا من اللجنة الرابعة ويذهب إلى الأمانة ألا تسمح لهم مرة أخرى بدخول الأمم المتحدة. هذا أمر بالغ الأهمية. طردوا الثلاثة، طردوا. أوقفهم رئيس اللجنة الرابعة ولا يمكنهم أن يواصلوا بياناتهم الزائفة الكاذبة. أطلب إلى الأمانة أن تتأكد من عدم تمكن هؤلاء الثلاثة من دخول إن استمرار طرح المغربي في الحكم الذاتي للصحراء الغربية هو شرعنة للاحتلال من جهة، واستمرار لاستعداد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى. كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. Je vous remercie encore une fois, Madame la Présidente. Je vous remercie encore une fois, Madame la Présidente. شكرا حضرة الرئيس. Dans mon discours, il y a quelques minutes, je parlais de l'échec, du fiasco de l'agenda séparatiste algérien au Sahara. Ce qui s'est passé ce matin est inadmissible, parce que l'Algérie a épuisé tous ses soutiens. Il a épuisé tous les mercenaires qu'il pouvait faire venir d'un peu partout du monde. Il a ramené 3 vélons, 3 scélérats, pour parler non pas du Sahara, mais pour appeler à la violence, pour s'attaquer aux institutions du royaume. Je prends à témoin cette salle. Je prends à témoin également le peuple algérien. Le gouvernement algérien finance, fait voyager, paye les billets et les hôtels de quelques mercenaires pour venir s'attaquer au Maroc. Le royaume du Maroc, qui est un État millénaire avec une monarchie de 5 siècles, ne fera jamais venir des Algériens pour s'attaquer à l'État et aux institutions algériennes. Le fait d'avoir amené ces 3 félons, ces 3 mercenaires, ce matin, est l'échec même de l'Algérie et de son projet séparatiste. Ils ne trouvent plus personne pour parler du Sahara, alors ils amènent 3 pauvres Marocains pour s'attaquer à leur propre pays. Ce sont des traîtres, et c'est malheureux que le gouvernement algérien recourt à ces procédés. Le Maroc est un pays de principes, de valeurs. Le Maroc est un pays avec une civilisation millénaire. Le Maroc ne s'attaquera jamais aux institutions algériennes, ni aux hommes d'État algériens. Il ne payera aucun Algérien pour venir s'attaquer au fondement de l'État algérien. L'Algérie a dépensé des milliards de dollars à ces mercenaires du Polisario. Maintenant, il est en train de dépenser également des millions de dollars pour ramener des soutiens, c'est des ramasser en quelque sorte. Et c'est malheureux. Je suis désolé de le dire ici, je prends un témoin aussi bien cette salle, les Nations Unies, la communauté internationale, et surtout le peuple algérien, pour qu'il sache où va son argent. Alors que le peuple algérien fait la queue pour la farine, pour le lait. Alors, le gouvernement algérien paye des mercenaires qu'il fait habiter dans les hôtels de 5 étoiles pour venir